Nakalat ko tuodin hayaan mo, mahod kong siling ipasukatan mo ka. Makandangan pa kau tingnan padunya ini ay bayang sampai kau jian-jian akan kau dimahil padunya buku kasih lawak upa tiawak Indua lima akan suway lawan insiayan darun bisa kau yang kekunitan bagi maksud pagtuyuan ambok matang saja balitan tujuh tukar apa yang semua utang sulak ko malayo pa di mo ka kahit kapag sasal bangaw dosa na nahot jauh sinjasad mo na namon bangkaw maabot na upo. Maksud pagtuyuan doon mo kaingatan insiyang ang makan pagbuka ulit ang buok matang sadya palitan maksud pagtuyuan doon mo kaingatan insiyang karapakan pagbuka ulit ko ang buong tatang sadya balitan Jumat